Okay guys, sumpah aku cannot brain guys. Okay. Tu toilet. Ini pak mandi. Kalau kau check in dengan kawan-kawan, aduh guys, tak ada pintu guys. Dinding pun luksina guys. Luksina. Apa yang dia bagi? Nah, lansir. Okey. Kat zaman dulu pula. Okay, lansir, kau tutup sini. Okeylah. Kau tutup, boleh tutup. Bolehlah tutup. Tapi kalau kawan kau dah je, mari. Cak. Aduh. Lepas tu datang sini pula. Pret. Ambil gambar. Nanya guys. Aduh. Pakai lansir je guys. Ini zaman bila guys. Tapi yalah. Inilah dia guys. Terbaik hiburan hari ini.